10, una 15, una 20. Hello everyone, hope isuku lakho luhamba kahle. Ayibo angizi nje nendaba ezijabulisayo. Umbokazi TLB kanye nomndeni wakhe, I think bebephuzile but I'm not sure. But ba reveal ukuthi umbokazi kahle kahle uneminyaka emingakanani and ngeke ukholwe into ephume laphayana. So angeke ngize ngimoshele isikhathi sakho ngilibele ngikhuluma kakhulu ngifuna wena uzizwele, but nje engakusho ukuthi kuyavela nje ukuthi ngempela there is fraud laphayana kubadlali neminyaka yabo. Khona nje ubugebengu abakwenzayo bafoje iminyaka yabo, bathathe izitifiketi or ama-ID whatever bese bebhala iminyaka engekho. Bathi kasishone khona uyizwele wena-ke. As I said earlier, angifuni ukudlela isikhathi sakho. Una 10, una 15, una 20, una 25, una 26, una 27, yeah! Una 10, una 15, una 20, una 25, una 26, una 27, yeah! Hayi-ke uzizwele-ke but ungakhohlwa na ukuthi ubhaleke owakho umbono down below. But-ke nalo-ke iqiniso liphumile bayikhiphele bona ngemilomo yabo. So-ke asazi-ke ukuthi izothi wani le ndaba, but naye-ke nje umbokazi is trending for all the wrong reasons. Waqala watrendela ukuthi uphuza no Big Zulu, and now-ke usazotrendela ukuthi una 27 instead of u19 or 20 lo akufanele ngabe unayo, una 27. Anyways-ke mina-ke angazi nje ukuthi ngithini, but-ke anyways-ke sivala lana ivideo yanamhlanje, sibeka unqi. I really hope ukuthi enjoyile ivideo. If we enjoyile, ngiyacela ukuthi usimeshe leyo like button and uphinde usimeshe nalo subscribe button, and mina-ke I will see you in the next video. Bye.